Kul Somle Kubal La Unitin AICC up Manipur election observer Jairam Ramesh Natalam Russia le Ukraine te niki galboi zega igama crude oil man akhan theina ding ding a umje in India domestic petrol diesel man hi cheng som ni pa som ni le ni tinga akhang thei ding mun in a hi Vahui TV Vaiphei News and Tutezo se Mary SUANTAK in Chibai Kahungbo hi Chanchin Akim Zon Ale en Kompitio Suspension of operation a gamnoi mi khat in Manipur government in Kor Somlegu Chunglam la in Tuzung Kitel Pina a Manipura BJP in Nasep na chum in amang chaw hi tin AICC Manipura election observer Jairam Ramesh in again do hi Tuni Congress Bhawan na kimuhom na hunachun ti hin again na State government te apat taksan tak apat thu he dan in cheng Kor Somle guk le lak som sagi sang som thum le ni ding bel chu thamasa February tarikh khat ni achun chule lak som ko le ni sang som guk le nga le jako le som nga ding bel sum tam ta hi installment ding in tu tha tarikh khat ni akhan suwa gamnoi mi te khut a alapiu hi je sum le pai hi State Bank of India Secretariat branch apat Home Department in CIDA SP Mina Pik Do Alahi. Amasa pending a Pik Do check number ahile 517801 ahi. Tule anivation na installment check number ahile 517802 ahi. Sumjaw sihi 615892 kiti digit paguka kisai account number khata alagi koidok ahi. Installment masa pending a kipedok chu thamasa tarik somni le gate ni a Face Masapen Churchanpur Chile Kangpokpi District Voter 10 BJP vote pik ding chungchanga nasataga alagi ku he ahi Chile second installment sum hi ahi le 2 tarik nga second phase kitelpi na nading chandele Technopal Asia BJP hat nadinga dinga pik ahi State government employee 10 thanilam lo mulo pensioner bangjat hem retirement benefit mulo chule midday meal anhon 10 le bangjat hem nalai a Gambai home to BJP into Chungki Telpina hin money and muscle power hi nasatak in amang ui. BJP in achi pijing nasep na bangjat hem hi election na model code of conduct jule democracy hi asukha ahi. Sumle pailam a nasataga kihel ahi je in corruption chungchang ahin district pali a free and fair election kiti chu umkelo ahi ding ahi tin Jairam Ramesh in again be hi. On February 1st 2022, the state government had released 15 crore 70 lakh and 32,000 rupees to the banned militant groups under suspension of operation, and if additional 92 lakh 65,950 rupees was released to these groups on the 1st of March 2022. That is just day before yesterday. For the 1st of February 2022, check number was 517801. This payment came from Home Ministry. Payment comes from Home Ministry, and the Home Department then releases to SPCID. And 1st of March 2022, 92 lakhs 65,950, check number 517802. The account in the SBI, in the Secretariat, into which the money from the Home Ministry comes, but the last 6 digits of the bank account number 615892, State Bank of India, Secretariat. Why was the payment made on the 1st of February to influence voting in Churachandpur and Kangpokpi? And why is the payment made on 1st of March to influence voting in Thangnopal and Chande? Russia le Ukraine ten ikikala kidona zegin crude oil manjat hungkal theding ahi zegin India at domestic petrol to le diesel te manjat hi cheng somni apat somni le niting hungsang theding dinmun in hi petrol le diesel te manjat akal ding thu hi excise duty te ding in amanjat hi chu kim thei didin mun ahi tu tua boina jega hin
supply lam ahin lauthong thim ahi Brent index crude oil hi barrel khata dollar zale som le khat in akhang tai amanjat hi thotani ting akhan barrel khata som ko lege alaki pi chu zani ting akhan dollar zale pani in akhang tai Hovel pumpia tu ahin Russia in crude oil product tu lamin athum channa pangjing ahiwa ahin la Russia te hi chunga kikoi sanction te khaga umji in crude oil manjat hi nasataga hungkal to thading din mun in hi alang khatlam achun India gam hi crude oil importer lin pen khat ahi je in petrol le diesel man hi cheng somni apat somni le mi a khang thadi din mun in hi din mithim te chun again ahi Jani NAB police in Kani to mathoma te chuna Toyota Fortuner gari chu February tari somleni a kizo ahitai je chungchang thu to kikala kizopna a poitin kesamthong Asia MLA L Jayanta Kumar in asuthing hi thulokhom tu te to kimukhom na again na Kani pu na gari Toyota Fortuner hi keimina gari alahi gari hi February tari somleni ni a kalajok ahitai Gari neitu min kisan hi aneitu ten a bolding dolo ahi ahin la bangsit tak in alaki bolo ahi ahin la gari hi formal taga keya pa transfer alaki bol ahi tai bangsit kir khachu gari a min kisan masanga flag post pum a mat pik in alahi jega chun mi piten ke samthong Asia pat MLA pa gari a Kani ki pu in police in amat hi ti hi Manipur mi pite kinga media mangcha in kasuthing hi gari hi akizok tai ti official le khale a hi chule ke jok na le khale a hi mada to kisai hi bangma lo a hi azok te to achote ki kala min san na ding ahin transport department in akin thelab in ASCP untin again be hi अखोगी इलेक्शन की नियम की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में मतुंग ना तांग तरेटा नॉमिनेशन पेपर फाइल तो भी तांग मापन दा कोई से स्क्रूटिनी तो अदु लोर मतुंग दा ट्वे बताय दा गाड़ी से अतोपदा योन की बा नाइ ताय अदा इन ताब दा नापी कांगुना नापी पुलिस स्टेशन कोई हादी कांगुना केस में रजिस्टर तो ये बता रहे अदगी मधु सिंदोकु याबदो आई साइटगी साना सिंदोए लाइरि कांगमुदना मोय मसाना एडमिट तौरे अदिलोइन नंगासी प्रिंट नमसंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लाइव चिनाव सिंदा मदुकी कॉपी सिंदो चुनि चमचम ना आइना हाइबा नतब चमचम ना कॉपी सिंदो सु फर्निश तौरगा जस्ट फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल एट लार्ज खांगना नब मोंगदा अदन मीडिया की खुथांगदा मतु मांगदो सिंदोक जागी अदन तब तारगदे लाइरिबा मखलगी पोटसे कोई ताबदा हेक येंगमदो नुंगाइतब oral evidence ati documentary evidence ani jeleno corroborate to ngakten ko adana khoi gidi ai site gidi kari gum mong amata da kari su ai ga mai leina banatre the only thing is like kangmu dana moin ning change ownership transfer to gada bodo moina to biram daba adu kakki wari ni adu it is their liability to moina kari to toraga kari torge na habisi ju asisu ko mai to ai involved to na to na I am not answerable aina khumam ju tok train kala man kari si ga mai len ram yana samnu kende prajana musumani bi prajana lana loba khotba lairamaga su lairiba real fact sigi porchini na habituma to sidigi ina paramli tamne karino habitar gedi khoi manipur da yamna laina maruina lam yona bate khafai gari macha yona bagumba koina tongnari makal yam line line tongna phattaba habitai mato koina su kaina khalauda mamri lairi baga yoli baga ani dogi confidence ta wang tongdong ngakne do aduna matu bi do kuma to mong ta na restart to bi ba de loina transport department so mingumba su ma change to ko pu mbi yam thu to bi ragadi amasung lairi kamun lo yam thu to na hek laiba to bi ragadi matuma yamna nungaiba apa makli system oigani enkal alang khatlam in hurai ko kongpal chingang bam le kai apat salam khohen kiti ni khat apat NAB ten opium amat uto kesam thonga MLA Jayanta Kumar to kizopna poitin hogen naw pa salam helen in again hi chule ama in again na chun Toyota Fortuner registration number MN06LA3456 hi ke in February tarikh somlani ni a kachok na ot commissioner in APIC affidavit le transport department apat kila sales dit le kim tak in hi code of conduct jega kitel pina to kisaya transport department na official te na sep boyjik a min kisang man lojik hi wangsit tak thiltung a hi
Jethu ahin MLA Jayanta Kumar te kikala bangma thu umpoiti mipiten dikloktaga gel loading in again be hi. Toyota Fortuner number MN06LA3456 Hairiba Gari Asi Honorable MLA Langpolakpam Jayanta Kumar Dagi Ai Isamak Salam Khelen Singh Khrai Kongpan Chingangbam Lekai Dagi February gi date 12 asida ai hangna laijarabani ngasi thokriba pot habagi gari asiga mari leinana thokriba asiga hairiba MLA Langpolakpam Jayanta Kumar ga karigumba hiram amata da mari leinajade haina mayamna su thajabi haina aina press ki thongda singdokchari Manipura kitel pina to kisai a thildoi umlo khat hero kapat rohit kiti posal khat ki thana chunga monmo ummi pagukte chu jani bela po sakjega hero Asia free and fair heading in taksanna kanai potin Manipur Pradesh Congress Committee spokesperson KH Dev Brata in again hi jani Congress bhawana thula khom tu te ki mu khom na a Dev Brata in again na thamasa tarik somle gukni a Manipura Chief Electoral Officer to kimunaw a Rohit tul tha to kisai a police in alamatu ni pagukte chu ani veina vote hi na ni masangye a judicial custody a koiki ding in MPCC a patin ka he sakui makasak mama kha chu tu tha tarik li a ding ni pagukte chunga bail hearing chu jani hun ki mat zonung in hero Asia MLA in Sajiwa jail apat puido hi T2 report don hi jegola bela pat po sak jeng the hi khenchom big hile ti lungel kanai un je bek chu hilo in je constituency a jani hona Union Home Minister Amit Shah in MLA te in a lai akhan bela pat po sak ahi MT lem hun mo in a hi mipite interest lam kong en lo in ama doidan dan a thil abol hi MPCC 10 na sata in condemn kabol uitin Dev Brata in again be hi Churachandpur and Kangpokpi. In these two districts, 9 assembly constituencies, the elections are a complete bogus affair, and this is the result of the Prime Minister's visit to Imphal on the 22nd, the Home Minister's visit on the 23rd, and the statement and the threat issued by the KNO, drafted, prepared by the Union Home Minister and the Chief to Imphal on the 22nd, the Home Minister's visit on the 23rd, and the statement and the threat issued by the KNO, drafted, prepared by the Union Home Minister and the Chief Minister of Manipur, Churachandpur and Kangpokpi. In these two districts, 9 assembly constituencies, the elections are a complete bogus affair, and this is the result of the Prime Minister's visit to Imphal on the 22nd, the Home Minister's visit on the 23rd, and the statement and the threat issued by the KNO, drafted, prepared by the Union Home Minister and the Chief Minister of Manipur, and issued in the name of the KNO. JBEP hilo in AICCI election observer Zairam in again Jani India Prime Minister le Union Home Minister in Congress Party in state a hin thingoi meeting in chule thingtang le phai kam te ki kala ki khenna jing hi tia alagen khat lung kham tak a hi suspension of operation na galbu bol mi te ki goma BJP in district pani akitel pina a mat do a hi chule Congress hunlai achun constitution na articles of jathum som sagi le khat si nuya thingtanga ADC paguk ki koinung in kitelna le munchom choma in local body ten hoitak cha tangam le phai gam te ni kikala kichamna ala koi uhi chule India Prime Minister le Union Home Minister in Manipura drug lam to kisaya nasataga ki ensuiding ahi atiu hi le ni jatum tak ahi Manipura drug polute khabit na ding in Union Home Minister in Bangman sepdo ani nai puitin Jairam Ramesh again behi Chief Minister leba ki Chief Minister home chu pai bi ba magi constituency da Bollywood ta ma thoida mim de sangadar mo force thong no jalaga bot thade gi MC masi ki concern jibo koi election office ta chief electoral officer gi
कनोदा नोटिस दा पुरत बदम ना तो सिंग से कोई यानिंग दे ना कोई दमजरी गवर्नमेंट पार्टी बलेवा की मको चीफ मिनिस्टर के केंद्र दा 11 पोलिंग स्टेशन दा कोई की मयाम की मैंडेट इश्यूज तो बा अदर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस पुनः ब्लॉक तो बसे मजे अमुक इंडिया दा थोके जो बा मरोइन मणिपुर के इतिहास दा सो अमुना चीफ मिनिस्टर के केंद्र सिंग से मरोइन फ्री एंड फेयर इलेक्शन दा मा चीफ मिनिस्टर जो ओइरबनिना कैसु का है ना कंटेस्ट तौनियाई लेते हैं ना लोरगा याम फजब इलेक्शन तौनगी बंगातनी मसे कोई याम निंदा तवे हाइना माइना पार्टी ना था मणिपुर बीजेपी पार्टी ही लीडर अकिचु चु नलमुन नफा सेमदोक तलो पॉलिटिकल पार्टी अहिताव मिपीटेन अमा वोट पे गहिन अफचोमना अउमपुई तीन एनपीपी नेशनल प्रेसिडेंट मेघालय सीएम कोनरा संगमा इन अगेन ही जेतु ही जानी कक्चिंग एशिया सोरामुना इंटरेक्शन प्रोग्राम हुना अगेन ही कक्चिंग एशिया खंगथक चुले लेखाथीम तक तक ते तो इंटरेक्शन प्रोग्राम हुना अगेन आ मणिपुर बीजेपी पार्टी ही एनबिरेन इन अपोक विश्वजीत इन अपोक चुले गोविंदास इन अपोक पार्टी सुंग अहिन लीडर किचु इन खाले खात की काला की काइनिम टू पार्टी अहिउ अमाउ इन सुंग नसनबोन सुबेंग जोगलो पार्टी चुन मिपीते सोल्यूशन बंगतिपु दोदिंग अहम मणिपुर हुनसो तक अलवाई होम टू कांग्रेस न तिंगले निसिना किहेनजागा उमजिंग चुले मिपीते तक सन्ना उमदेक तलो पार्टी ले अहम हिताव जेगचुन कांग्रेस ले बीजेपी वोट टेकिंग वोट पिक सांग इन नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिकल पार्टी बेपले हिलो नेशनल पार्टी ले ही एनपीपी वोट एपी इन तीन मेघालय सीएम संगमा इन अगेन ले ही मैं तो आप लोग से पूछना चाहता हूं कौन सी भारतीय जनता पार्टी क्या आप लोग विश्वजीत कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देंगे कि आप लोग बीरेन भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देंगे या आप गोविंदास भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देंगे आज बीजेपी में इतनी लड़ाई है इतने अलग अलग कैंडिडेट्स हैं कि आज बीजेपी खुद अपने आप ही लड़ रही है जेबेबी हिलो इन डिप्यूटी सीएम वाई जॉय कुमार इन अगेना स्टेट ले सेंटर बाय होम टू बीजेपी की टी पॉलिटिकल पार्टी ही निपीते आदिंगा सेमजोलो एडवर्टाइजमेंट लमा स्पेशलिस्ट पार्टी खत अहिउ जेगचुन तुचुन की तेलपीना अहिन बीजेपी ही गोलेल तेदिंग अहिताव चुले अलचिता फेस मसापेन वोट अखनले एनपीपी इन अतोम पेन सोमले सगी अपत सोमलेगे तिंग काइदिंग कहिउ चुले सेकेंड फेस अहिन सिट सगी अहि लौले सिट गेट तिंगा गोलजोना चंग इन स्टेट अहिन एनपीपी इन अलो थेलवा गमसेम दिंग कहिउ तीन अगेन दे ही बीजेपी ने तो किसे चप्पो हम गुदुमता बीनी मसमुलगा अदु गेदाई तो मुगा अदु तो वदा तो वायना अमत नसाई करी आनी कनोदा एडवर्टाइजमेंट तो मुगे एडवर्टाइजमेंट स्पेशलाइज तो अदु पार्टी ओइना तौगिब्रा अदु सासोन तो बुसु एडवर्टाइजमेंट तौगिब्रा हाइसे आई अदु पार्टी ने आई तमजगे सुकनु एशिया लंपी लेते दिनमन होइलो जे ही निपीतेन एमएलए दिकलो तखत लदिन दो सकजे को अहि तीन चीफ मिनिस्टर एनबिरेन अलगे दो थुचा चो अधिक अहि चुन हियांगलम एशिया बीजेपी एमएलए इन कोंगबा वबगाई लमखायापत वाइखोंग चन लंपी असिम लोजे ही एमएलए दिक तक लहुंग दिन सक अहम तीन सुकनु एशिया एमएलए के रंजित इन अगेन ही जेथु ही सुकनु एशिया चाइरेल खोंगनांग कम्युनिटी हॉल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमत नावा अगेन अहि चाइरेल गो लेवल इलेक्शन कैंपेन इन अगोंगल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ना एमएलए के रंजित इन अगेन आ वबगाई लमखाई अपत सुकनु हो थेंग इन चाकपी कारोंग ले न्यू सोमताल थिंग तुंग लंपी ही चांदेल डिस्ट्रिक्ट ते लाइफलाइन लंपी खत अहि लंपी सेम दिंगा बगजात बे हम असेंबली की पोलुट अहि ताई अहिन ला तुतिंग अहिन सेम हिनाई लो स्टेट हाईवे 10 इगम सुंगा लंपी सेम ही असेम दिंग हिम अहि तीन चीफ मिनिस्टर इन हेसासा लोकल एमएलए ते अंगो से ही निजातुम कसाई चीफ मिनिस्टर इन जेगोल कंपाउ अने ही स्टेट हाईवे ले पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ते सिमदिंग अहि तीन बंगमा अहे लोदान अताक ना अहि जेबेप चु हिलो इन कोविड ना जिका अनचंग होपले वैक्सीन काप चुंचांगा चीफ मिनिस्टर इन बीजेपी 10 सेनले सो सुमले पाइ पोदोका अबोल गोला अगेन हिले निजत तक अहि तुनी मिजोसी इन वैक्सीन इकाप उले अनचंग की होमते ही निपीते तक किपी अपत ङेन ही ती निपीतेन अहे उ अहि
Jegachun jegola mizo se mi ngol bol tu party hi tu chung ahin sukmang thai ding ahi tin again be hi Pekla ko gudi ki namu sumu da ami kapsing gunu da pre hoising la ami adai ngarang namu pahan ba do vote khom la ami hai ro lambi phatri se MLA ona ba adudi hialam kendra ki kari banu pa se di BJP ki ruling MLA ni hudisu BJP da lepi MaMi jaga uri bawa kai la kai da kina wai khom da khai ho tha ni se di MLA chumba ki tha ni bra alachi ta tarik khat ni a da somle khat tumbel in Kombi Municipal Council Ward number 1 a Wahengbam Ram Kiti in Munaki Hong BJP a 29/12 B1 polling office a kitung BJP flag le poster te chu NPP worker ten succeed jekun boina ala hi tagachun W Ram loinu kisukha hi tin thu het hi je chungchang hin jani W Ram in again a je boina achun M Sobale KH Mangizau kiti te ni chun mol tum choi in BJP te flag le BJP a dingdi P Sarat Chandra poster te succeed pick in ala a tagachun in nei nu W Ram loinu humpot in NPP worker te to kinotu na achun Ram loinu kisukha in hospital a puklut a hiltai kina kiboina a hi ti a het phatun akeng kim vela UP te kigom amu phatun NPP worker te chu jemun chu taisan bebu a hitin again hi local sida leriba mioi sing achina sunna to wo yai khangagadi lamdun na mai thangadi aikoi BJP ki oriba karmi sing natragan chu akoi ato pa leriba karmi sing su asukma muscle power si sinaraga laikai gi oiba BJP ki oiba karmi sing che wakal hanna thabak pa se sarkar na miying changbiduna matik chaba dandi pibiu Janata Dal United in Numejule minority te dop sangnadinga pankilading a hitin political party JDU at National Secretary Janab Afak Khan in ataklam hi je chungchang hi Lilong Asia JDU a dingdi Alhaj Muhammad Abdul Nasir flag hoisting hun amat nawa again a hi Lilong Tyren makonga ITI road kinga JDU National le state at Lubok te le a ubo hi tagachun JDU North East in charge in again a JDU in Bihar a vai ahom kipat in khantona na seple masona na se bangjat hem alapuk do hi mi piten hezon law Bihar vai hom na nu yahin numele minority te munchum chum mapat in reservation topic in jana le alapi wahi Manipur ahin le kisang danglam na le state sungahin khantona tunsa hitiutin JDU at dingdite support hitiu able pick untin JDU at National Secretary Northwest in charge Janab Afak Ahmad in again behi नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो पहली गवर्नमेंट है हमारी पार्टी और हमारा नेता पहला नेता है जिसने विमेंस रिजर्वेशन बिहार में 50% करने का काम किया है Jihun ahin le thangmaiban Asia Janata Dal dingtu MLA KH Joy Kishan in again na tujung ki telpi na ahin political party khatcha in sit somni legu sanga tamzon golzo na mupuna JDU te hin chu atom pe na sit soma golzo ding ahi jega chun tujung ki telpi na ahin political party thak JDU in atamzo in mun loading ahi takmun Lilong Asia pat Abdul Nasir hi nipi te thasika ding dinga kisa chule gam na sem tu ding hi support che ding in MLA Joy Kishan in AP la bol hi aduga sinasegi marka auri ba tenjai isam janba tenjai nate matamamada hindu gi larite yoba brahmas tribe do puna mapu yekna puna pu mangan tangan mangamba BJP ki thambal Congress ki khubuk puna pu mangan mangamba adu ko brahmas tribe te ne se masong se me ana thamjige chule Lilong Asia JDU ding Abdul Nasir in again bekit na chun lampi simle haksate panpi jega mi pi thasa nga ding te hin kisang danglam na bangma umdi puna
nipi te thasik ti hin ei male nipi te to mopuk na hetu tel tin zo ding a hi kitel pina hin gulzo na kachan a hi chun ama sa pendinga lilong asia hin khang thak ten na sep na lama boina subeng ma sa pending ka hi jega chun je asia umten jdu hi lungsit in tel ting hitiu tin jdu ding abdul nasir in again de hi former minister duna congress oina popi ramba haujikna amana bjp da amana npp da mapal kairao ki npp na lilong ke bjp ki vote khomi lilong ki bjp na kairao da hala gula ki vote khomi machin manao ani ki rajniti prithvi da ngakpani Khangabok Assembly Constituency Hope Sangaum Khangabok Sorok Wangma Jandi Janda Somleni Tumvel in BJP worker kiti ni somni te hung in JDU worker te in pathumle gari te suksit pi uhi chule vote hi le hung pot theipun lautin nasatak in lauthong sap wahi JMB te chun suksit pi ga insung mi te ahi le Khangabok bazara pat thokchom biren Khangabok Sorok Wangma apat M Ibem Hal Devi chule KH Siamote in ahi Ibem Hal te in bet hilo in mai tumbela gari ki koite nating le suksit pi gu ahi je boina chungchang ahin jani hun in Khangabok Sorok Wangma leikai achun numeiten lungoi lo na e sakna in ala chu khomo ahi je hun achun in suksit pi ga TH Sunday in again na je jan achun vai gei tak in meithal chemcha thik tum chule mi thi theina ma cha te choi in ahung hi nasatak in kapom potin again hi chule moirang them Lakshmi kiti khatin mi sulaw a vote mudinga kinep na anei o banglung gel nei AUM athil bolteu le a chanteu apat ahin bangtin vote peding ka HUM tin again le hi tema thong hang wai warim sana gesin nang wari sana bu ya roi lewa ai hakjang nungai te ai kok si bera le accident thogu bagi noi adumaina ai da dawa to bu to bino ana hai nei mangun phajan hai badigi moisi adudi pharai tema last warning piram lage noi vote to thok pa ya roi vote to thok le noi na tai ja roi karino BJP vote ka gidra BJP na yam center ta tawri ba se manipur da karino moina salai mawong si akoi BJP da koi vote pi gidra ba hojik si moina hala su ngak moina hari BJP ki vote ni tang thada ba thoro ngak lai ba ta gane ngak lai ba ta su moi vote pi ra roi ba BJP da de akoi praja me am su moi vote pi gidra ba hojik si bo moin tawri sakta si da asi jong jom thugai bhona mi bu ki han khangala ga vote phangadra avela atupite Manipur kitel pina to kisaya Manipur government in sua gamnoi mi khatinga chengkur somle gukbal la uhitin AICC Manipur election observer Jairam Ramesh atak langhi Russia le Ukraine teni ki kala galboy jega igama crude oil man akhan thei ding din mun a umjekin India domestic petrol diesel man hi cheng somni apat somni le ni tinga khang thei di din mun in a hi Dunia adinga Vahui TV Vaiphei News chancho ahitai entu tejo se la lengon mangpha